ngobekezela ngohamba noma ngizingelwa noma ngihlupheka noma izihlobo zingishiya mina obekezela Jesu obekezela abanye baqale ulendlela bayithola umcimbo abanye bahluleka abanye baqali indlela entsha bayikosana abayobekezela abayo awubona sonela pho Nkosi yami Just
sihlabelele sonke kakhulu etendeni Nkosi yami sihlabelele hilili mando koshama mande khasa ngiyobekezela webathandekayo kuyabekezela halatha mama koshama cela siphakame sonke sime ngenyawo 2 minutes siyabekezela ngicela ningipheni imsuzwane embalo sithandazi ngiyobekezela cela sihlabelele sonke tende akekho thule sonke siyahlabelela selelele thesone ngamafethu kodwa ngiyobekezela ngobe we baba sikhethu ukubekezela we baba sikhethu ukubekezela sondela nonke we baba sikhethu ukubekezela we baba sikhethu ukubekezela we baba sikhethu ukubekezela we baba sikhethu ukubekezela akashana uNkulunkulu izandla enkulu sonke endlini asabuyele emuva Nkosi asahlehleni sifake igiye kuyaphambili sesize samamkela uJesu lithi lakho inesenamkele balekani emnganeni sema siyakhetha ukubaleka sibaleka sikuye sibekezela sikuye wabusa uPetro wathi baba sishiye yonke into sakhetha ukukulandela wathi siyotholani baba sisayifuna into sifuna wena uqobo asisahlela sabuyela emuva forward never backward ever sibaphelele kuwe senibile kuwe sethembile kuwe sethembele yonto ukuthobela umsebenzi uzofeza kuzimele usuku lukaKristu asabuyele emuva Nkosi sethembe wena awusethembe wena Nkosi yokuthula uwe lo Nkosi osithembe uwe lo Nkosi owasithanda singakwazi uwe lo wasikhethela kuwe singakwazi lithi izwi lakho sasikade sikuthe ngenxa yezono zethu nangenxa yeziphambeko zethu kodwa ngegazi lakho wasithengela ukuphila namhlanje sibizwa ngabantwana kungekho yokusa unatha makhosa urakatana kasakata uriyaba bakasakata wasithengela ukuphila wasithengela ukuphila namhlanje kuphila umama kuphila intombi kuphila insizwa kuphila ubaba sidabule phakathi kweCovid ngomusa wakho sidabula phakathi kwekhukhula ngomusa wakho izifo zikhona siyaphila uSathane evukile siyaphila noma ephonga njengengonyama kodwa siyaphila it is not by mighty not by man's power but by the Spirit of the living God that is living within us bayathe udlala hlatshwa bayathe wena ungasitheli bayathe wena ungasiyeki bayathe wena sithandayo bayathe uyinkosi ephila kuze kube phakathi hawu ngicela bonke abakholwayo namhlanje bonke abamthandayo noJesu bonke abamkholwayo bonke abamthandayo bonke abamethembayo bamshayela izandla bamnikeza uthuba lokufanele awawawawawawawawa uthuba akasimnike situfanele kina situfanele kina awuyeni ufanele kina namakholwa namhlanje endlini ebusuku egameni likaJesu. Haleluya. Ngifuna siyene emnikelweni but before siyene emnikelweni ngifuna la endlini ngesenzelele uJesu indumise emfanele.
Kukhona lento eyenzakalayo babuxula ukuthi sesize saqhela sakujwayela ukuthi makuthiwa shayela uNkulunkulu izandla kube ngathi into enormal esiyenza nje ngoba into eyenziwe esontweni. Asiyenzi lento ngoba siyenza kuyinto yasesontweni, siyenza ngoba siyenzela lo owasifela. Yabona khona ezinye izinto bafethe kufanele uvele udlule ebantwini ubayeke abantu benze ngendlela abathanda ukwenza ngayo bese wenza ngendlela epersonal ukuthi lenkosi isuke ekuthile kwenhliziyo yami. Ngisho ngathiwa lo seduze kwakho uyabona ukuthi usazimanda. It's fine yena akafani nawe. Ngicela wenze wena yena isuke ekuthuleni kweyakhe inhliziyo bese iye ekuthuleni kwenhliziyo kaNkulunkulu. Indumisa yona into ye-congregation, into yomuntu. Indumisa yona into ye-congregation, into yenhliziyo. Masihlangene sithi yebathanda yeke inhlanhla sike siqhuqhuzelana kodwa meke sathi ubani onje nawe. Lapho kisuka siyona into yesonto sekuyinto kamuntu noNkulunkulu wakhe. Ungabalindi abantu bahlabelele nawe, hlabelela wena wedwa. Engathethene nakho umuntu kube uwe noNkulunkulu wakho. Ngiyacela namhlanje sibonzelele uJesu indlela emangalisayo. Simshayele izandla. Simshayele izandla. Hawa. Halala baba.